Amen. Amen. Uyu ni Gitafu. Ushobora kubugira ubwoba. Scovia aragiye urinjira. Akuri nicihe. Wicaho yaricaye. Ikintu nikizomuhitana mwabagabo mwe. Ngwino utubwire igihe wasaze kuko ndi gusaraho ndi wobibura. Ngwino hano. Uraho umusazi mikoro wowe nibyo avuga. Bimeze biteze. Ngamuhe mikoro ko ndumva afite ibyo kuvuga. Mbere yuko avuga uyu mugabo aririmba urwabonye. Simpaya numva ko aririmba indirimbo z'abantu bazima. Umeze uteze? Meze neza cyane. Buretse. Ubitakurika. Muwe muretse. Hano hari abakozi b'Imana. Yoja kurimba bijya Oya, jari kibazo nshaka kubaza Gitafu. Ni gute umuntu yatumye ngo umugore ngo igitenge n'ifu ibintu bidahuye? None se iki gice bari co wegera ni indera niho guturanye. Hari mfite umugore mutumifu ibiro bine arabizana aca bugufi arabiso igitenge yo uyu mwotsi gabashizeho yo enjoying agasinda. Harya iyi niyo ndirimbo ifite ubutumwa. Disi ngatwumvikane menya impamvu leta yafashe amafaranga yayo ikubaka ikigo c'indera titwotunga abantu 8 muri societe. No, kubera ko ari umunsi w'abagore tumaze imisi turimo ko ndatinya kubwira abagore nabi. Ugerageza unyonye kuko nutanyonya ndakubwira. By the way, ndashimira Ben na Chance n'abashitsi bacu b'uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Badusharinze story yabo. Ese mwavuze ko mwabanje kubura urubyaro? Babuze urubyaro bakomeza gukorera Imana. Nukuvuga ngo ni hari kigerageza Imana yari yabahaye. Ndabizi ntago mwabyumva. Nkamuyoboka arabyumva kumarana imyaka 2 nda utarabyara. Hari ibigaragaza uhura nabyo ukabasha kubyitwara muri zo mwe ndi mwobyumva. Ako inyuma hari umugabo mbonye wambaye umupira w'umweru. Ndange watwita ikimasa s'umuntu. Wa mugabo wowe uriya mugabo niwemere kubyara Yesu kuko azobyarira mu kiraro. Wahaguruka nimba nta kibazo pa. Haguruka nimba nta kibazo rata. Bitambika abantu. Nukuri ni imfizi yovuka uragira ngo ari umwana wovukira muri Randa. Ko ndagenda nsuza abantu
uyu nawe uzuririmba kudafite confidence haguruka tureze ko namba noneho iyo afite ibibazo nka bitanu kirabyibushe ni kigufi ngahaguruka pa ngahaguruka mumuhe mikoro ikibazo gacindesho cakomeje kubigera hano uzurimba nawe ako nizere ko aririmba amajwi magufi muri korari hari ibintu bita ngo kuririmba niba nyunyaho uri umusinzi mukaba ari sinzo bibamo bakavuga ngo hari ukuntu bazavuga ngo hari imbaraga ariko hakabwira igihe bakavuga muri mba hari imbaraga ibyo sinzi ukuntu babyita ariko none iwe ni nkazaza arimba uri umuririmbyi yego ndi umuramyi ukunda kuzi n'uvuye mu kihe gihugu avuye Australia ubwo tugiye gukoresha icyongereza abatacumva mwihangane Merisa senge umusore uzi icyongereza nkeretsa afite na perimi yahoho nabwo ninde wo gutwara ubwo reka dukore icyongereza. Where coming from? I'm from Australia, bro. Bro. Okay, fata Bible ari ijambo ushaka unsomera nimba ufite Bible muri phone cyangwa ufata iyi ngiyi akoresha iyo muri phone urahabona muri Luka vuba muri Luka mu Gifaransa mu Cyongereza vomiting chapter 6 no se Luka no muco namwe noneho sukuruka se vomiting chapter 6 verse 5. Say again. Say again. Nisubiremo. Luka mu Cyongereza vomiting Luka bundi bayita gute wa mugabo? Look isukureba wowe. Look here. Nabyo ntatubwaye. Luke chapter 6 verse that 5. abantu mudatekereza ko bazabishura nibwo ingororano yanyu zizaba nyinshi. Amen. Sinahizi ko muri Australia habinjije ngayica wonaniwe gusoma none n'ikinyarwanda uzoshake muyoboka ku managing niwo umenye ibintu byiyonda yawe ko ayigira. Hari ikintu ushaka kubabwira mu buzima Bibiliya ivuga ngo nta mpumyi irandatindi siko birivuga ba mu gipanga ntuntuye duturanye n'abatipe babiri banywa urumogi bombi jitafugi yarayumva vuba harya ngo uzunywa mukaro unywa igikoma abo batipe babiri ahantu namenye ko Bibiliya yavuze ukuri nta mpumyi yarandatindi nijoro banywera urumogi bageza nka 8 bahere nka 5 noneho bageraho umwe aravuga ngo ari kuribuka ko ndi buzuke 11 ugerageze iki kibiriti ntitumaremo imyambi kugira ngo mzuke nteke icayi je mu kazi. Barebye mu kibiriti basanga hasigayemo umwambi umwe aravuga ngo ibazo no mwambi mu gitondo utatse undi aravuga ngo reka tuwucane turebe nimba utari buje kwawe. No kuvuga ngo kugeza uwo muhungu yabwiriwe ntigeze anywa ico cayi. Randirodi wacu yubatse inzu abura amafaranga yo gusakara agura amabati yakoze. Mu kugura amabati yakoreshejwe bayita sinzi ukuntu numvise bayita amakura. No mu kugura amakura ayashira hejuru ariko amakuru urumva afite ahandi hantu bayakuye. Ashaka guteraga imisumari muri ya mabati ateramo baravuga ngo harutundi tuntu bazabagura bagahomesha hejuru. Umva hari mu gihe c'izuba ntirirwa abyidiringaho. Noneho uyu munsi byabaye ikibazo muri no minsi imvura yatangiye kugwa. Turamuga ati rero inzu zawe uko zirava turaziva n'utashaka uburyo uhoma zinozo abura amafaranga yo kugura twa tuntu two guhoma.
kubera ukuntu twaba twamurembeje aravuga ngo mwese muze kuza duhurire mu nama mu gipangu turimo nk'abantu nka 20. Aratwicaza twese n'amazu menshi nyine meze nk'umudugudu, aratwicaza turagira ngo nyine tugiye kwiga hejuru y'uburyo yo dusakarira, tubona azanye umufuka wa shikarete ngo dukanje. Ico sico cabaye kibazo, ntiyazana tuma uyimaramo uburyohe, ite forume gusa ku buryo ufata hejuru. Yuri yarazisakaza, ikibazo ahantu cabaye imvura yaguye umunsi tugiye kureka hakaza amazi aryoshe. Twigira inama yo kuzoza tuzisakaza. Hari umugabo duturanye muri quartier agira ubugugu, twabyemeye no munsi yinjiye muri boutique, twese twama tuvuga ngo turebe none iki ntagiye kugura. Arabaza ngo dukingirizo nangaye, baramubwira ngo ni 5, aravuga ngo uko duhenze, ngo none se mama ngo ibipurizo byo nangaye. Twagize ubwoba ndango wazokoresha amashashi. Scove yagiye ariko D4D nigire hano, hagarara hano gato nkwereke, igira hano nta humura nta kibazo, cyangwa utambuka hano imbere. Nabonye nimbivugira rimwe utari buze nukuza mu bice. Nawa muvandimwe nimba byamworohera kuza nta kibazo, humura ntago ngiye kuvuga ibintu byatanje. Urabona ukuntu uriya mutipa ari umusore, uriya ni urugero rwiza rw'umusore utera ibyuma ariko wanze kureka igikoma. Imana ibaho umugisha bano bagabo. Ikintu ushaka kuvuga, Scove yakoze ibintu muravuga ngo ngo Scove yararenze, ngo yakoze ibintu abagabo batabasha gukora, ngo kuba yinjiye ngo mwitangazamakuru, ngo akavuga ibintu bya politike, none ngo akaja no ku rugamba, ngo Scove yararenze, warenze n'abagabo. Abagore babaduteye igitego c'umutwe kabisa, ico turacemera. Ako aba bagabo nabo bakoze ibintu abagore batakora. We watwara indi myaka 4 gutya. Murakoze cyane, hari abandi inyuma. Online niyo diru. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo diru. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250, ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram, twitwa Samsung 250 Rwanda. Noneho ikiza cyuko ushobora gupacezingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online ni your deal. Wonjari nyanu